जाग है शर्मसार आधी रात अपनी बिगड़ी सवार आधी रात जाग शर्मसार आधी रात. По 52 пат, од 3 до 5 август 2018 година, во Велика Британија се одржа традиционалниот годишен собир на Ахмадија муслиманската заедница, попознат како Джалса Салана UK. И годинава на собирот, што се организира на светско ниво, се собраа голем број верници и гости од повеќе од 100 држави од целиот свет. Високите дневни температури, што ова лето беа невообичаени за северниот дел на Европа, а посебно за британските острови, не ги спречија сите заинтересирани да дојдат на тридневната манифестација, исполнета со многу содржини, чие главно мото е љубов секому, омраза никому. Проценките на организаторот се дека повеќе од 32.000 луѓе присуствуваа на Джалса Салана, што се одржа на фармата Хадекатул Магди, кај градчето Алтон во англиската покрајина Хемпшир. Меѓу нив најмногу имаше ахмади муслимани, но присуствуваа и неахмади муслимани како и припадници на други верски заедници. उसके दरबार आम में जा बैठ सब लिबादे उतार आधी रात दो घड़ी अर्ज़ मुद्दा कर ले वक्त है По ововедното обраќање, почетокот и на овогодишната Джалса Салана беше означен со свеченото кревање на знамињата на Ахмадија муслиманската заедница, како и на земјата домакин Велика Британија. Чинот на подигањето го изврши светскиот водач на џамаатот, петтиот халифа, неговата светост Хазрети Мирза Масрур Ахмад. На јарболите што ги окружуваа овие две знамиња беа поставени и знамињата на останатите земји, каде што заедницата има своји џамаати. Меѓу стотината знамиња забележливо беше присуството и на македонското. शिद्दते गम में कुछ कमी कर दे अब तो е गम गुसार. Собирот се одржа на отворен простор, на земјиште што е во собственост на Ахмади заедницата, а за настанот беа поставени огромни шатори. Одличната организација во ниту еден момент не покажуваше слабост или проблем што не може да се реши од страна на домакините. Она што и овој пат остави впечаток е безпрекорното функционирање на сите ангажирани лица кои своите задачи ги извршуваат на волонтерска основа. Една од обврските е да се обезбеди храна за сите присутни, подготвена според традиционалните пакистански рецепти, од каде доаѓа мнозинството верници на Ахмадија заедницата. Бабе кубул अर्ज कर बार बार आधी रात अपने दाता के दर पे आया है एक उम्मीदवार आधी रात
अपने दाता के दर पे आया है एक उम्मीदवार. Сепак, највпечатливо е подготвувањето на традиционалниот леп, што тие го нарекуваат роти. To cater for the thousands of guests, innovative resources have been used, one being a roti-producing plant. This year, a plant has been installed within Hadikatul Mehdi on the same pattern as Qadian and Rabwa. A barn was converted into a bakery within 10 weeks by a team of engineers and electricians, all being volunteers. The designing of the lights, extraction fans, windows were all designed by the engineers in compliance with the regulation of the authorities. The first stage to making the roti is the mixing of the dough. 64 kilograms of flour, 38 liters of water, yeast, oil, sugar and salt are mixed together and kneaded by a machine. The second step is the making of dough balls. Dough is put into the divider hopper. The rotating screws push it forward. There are 3 outlets from which the balls come out. The cutting blades chop the extruding dough into balls of desired weight. The weight is set by sensors and can be adjusted between 40 to 150 grams per ball. These balls then travel through a resting area before being pressed in the shape of round roti. For the formation of round roti, the 3 balls from the divider enter into an area called sheeter and flattener. First, the balls are pressed under the first pressing area, where they take the shape of an oval roti. This oval roti is then pushed under a second pressing area, where this oval roti is pressed in the other direction, where it becomes round. This unbaked round roti now travels forward through conveyors into the oven. The oven has a temperature of around 500 degrees. The roti moves onto a conveyor belt, where the bottom of the roti is baked, and simultaneously, because of high temperature, on the top the surface is also baked. It takes around 7 to 9 seconds time in the oven. Cooling of the roti once it comes out of the oven is done on cooling conveyors before they are packed. The maximum speed come production can be around 9,000 plus roti on a weight of 65 grams. During the 3 days of Jalsa Salana, some 150,000 rotis are going to be produced each day. 16 volunteers will be working in 2 shifts a day, round the clock from Thursday evening to ensure that this number is met. Сите содржини од собирот беа пренесувани во живо на интернационалната телевизија МТА, како и на YouTube каналите на Ахмадија муслиманската заедница. Освен тоа, за потребите на Jalsa Salana, но и воопшто на заедницата, говорните содржини се емитуваат во живо или преку снимки и на специјализираната радиостаница, која имаше свое студио токму на местото каде се одржува собирот. Дел од програмата на радиото беше и интервјуто со господинот Васим Ахмад, мисионер на Ахмади заедницата и имам за Македонија. Водителите на програмата најмногу се интересираа за состојбите во нашата земја, во однос на човековите и верските права. Не беа одминати ниту вообичаените прашања за политичките случувања и спорот за името со Грција. Она што годинава беше посебно забележливо на собирот, а што не го одмина ниту објективот на нашата камера, беше присуството на поголем број верски лидери и свештеници од други религиски заедници и групи. I'm Malcha Songulashvili, a Metropolitan Bishop of Evangelical Baptist Church of Georgia in Tbilisi. This is my first time here. This is a wonderful occasion to see people coming together, sharing their faith, affirming their belief in peace and reconciliation. And I'm also delighted to see here Christians and people of other faiths who have also been invited here to build friendship and fellowship with Ahmadiyya Muslims. This is a group that has been severely persecuted for decades for their faith, for their beliefs, and I think they deserve all the solidarity and support they can have.
I think time has come when all of us, regardless of our religious background, we should cooperate. It is, in the past it was just a luxury, but now it's a necessity in order to build future, in order to build a peaceful world. On behalf of my brothers from Regina, the mosque, we do a lot of work, humanitarian work. And what we're finding out is that we have a lot of very common principles for part of the ceremonies, part of our principles in general. That invitation to come to an international gathering, and I'm doing it for them because they do a lot for us and they don't ask for nothing back. So it's to make that step of global understanding, to work towards discrimination and racism. So I believe I see a lot of very similar principles that as the Dakota people, our Sioux people have in common, and a lot of them is how we greet each other. You know, we have that common understanding, and to us, it's a part of that family, that Teoshwe we call it, and that's the same principles that we follow, and it's about education, to understanding nations and breaking down those barriers, those discriminatory barriers that we're all painted with the same brush. You know, that doesn't exist. You know, we're trying to take those down, where we get classified and looked down upon. As our indigenous nation, we've been oppressed through policy over 100 years. We've been through genocide, and those oppressive policies are still in place now in Canada through the Indian Act. So we've been trying to take the savage out of the Indian and make us good Christians, but that's not our belief. So our people have survived that, and it's now we're trying to rebuild them together, rebuild them back up. So we're trying to fix a nation that's been oppressed for over 100 years, and it's a lot of work. But we're, through these initiatives, taking that step forward to break down those barriers and create that understanding is critical to global peace. I'm very honored to be here. Very honored to be making history as one of the first chiefs to come to the international gathering. And what I've been finding out is that things are meant for a reason. And this relationship that we have, the understanding the principles that are governed by their people and their leaders to serve the people, that's the same principles that we have as Indigenous people. So I'm very honored to be here as a guest, and I'm going to pass that message on. Love for all, hatred for none. It's a very strong motto, and I fully believe in that. And it's breaking down those barriers and those brushes they paint with us. I come from Tokyo, Japan. This event, interesting, exciting, amazing. I think that origin is one. Muslim, Christianity, Jewish, Buddhism, Taoism, Hinduism. Origin is one, I think. I feel that I am in a piece of heaven in the earth. He is a real Islam, the real perfection of God is to be manifested here. Here Allah is expressing Himself in this form of Jalsa Salana. Allah is refuting every accusation against Islam, practically and theoretically. बेकसों को तेरी करीमी का आ गया एतबार आधी रात. Покрај верските представници и мисионери, и на овогодишната Џалса Салана во Велика Британија имаше гости од балканските земји, меѓу кои најбројни беа од Хрватска. Тие рекоа дека во изминатата година дале значаен придонес во хуманитарното работење, а што било поврзано со Ахмадија заедницата. Ja se zovem Sead Mulabegović, voditelj sam svih projekata Humanity Firsta u Hrvatskoj. Naravno sa još puno volontera to odrađujemo i pod pokroviteljstvom Ahmadija muslimanskog džemata u Hrvatskoj.
Ove godine smo dobili novog misionara, novog imama, ali su se projekti svi započeti i novi nastavili u istom tempu i mislim da je to jedan od načina kako Ahmadija muslimanski džemat može pokazati kakva je politika njihovog djelovanja u zemljama u kojima su osnovani. Nekoliko je projekata, radimo sa velikim humanitarnim organizacijama kao što su Caritas, Merhamet, Crveni križ, Crveni polumjesec i ovisno o budžetu koji imamo, biramo kakve ćemo projekte uraditi. Mogu nabrojati samo nekoliko većih projekata koji su uglavnom odrađeni u saradnji sa ovim humanitarnim organizacijama tipa Caritas ili Crveni križ. Jedan od njih je recimo kombibus vozilo dostavno za Caritas koje će se koristiti za njihovu kuću u Brezovici, znači za potrebitu djecu, za prevoz do škole kao i za druge logističke potrebe Caritasa. Istovremeno smo za Kurban Bajram za istu humanitarnu organizaciju za njihove javne kuhinje donirali 600 kg goveđeg mesa koje su otprilike za neke potrebe njihovih kuhinja 2 do 3 mjeseca. A sa Crvenim križom smo odradili jedan veliki projekat, a to je bila učionica u izbjegličkom hotelu u Zagrebu, u Porin, gdje smo organizirali kupnju i montažu i organizaciju rada jedne kompjuterske učionice sa 12 novih kompjutera, sa projektorom i platom za prikazivanje, kao i sa TV prijemnikom na kojem se onda nakon toga i vršilo obučavanje, odnosno učenje hrvatskog jezika za izbjeglice, kao i tečajevi kompjuterski i još niz drugih aktivnosti. Što se tiče nekih drugih manjih projekata, zadnji projekat koji smo uradili je projekat sa udrugom Mali Zmaj, gdje smo donirali školski pribor negdje u vrijednosti od 2000 i nešto eura, dakle školski pribor za potrebitu djecu. To je udruga koja se bavi humanitarnim radom na taj način da kroz potrebitu djecu stvari na neki način pomaže njihovim obiteljima. Bez obzira što recimo u Zagrebu su knjige za osnovce besplatne, u diljem Hrvatske su te potrebe velike i na taj način na spisku te organizacije oko 300 djece koje se onda po njihovim potrebama skupljaju pribor i sve druge potrebe za školu i onda se dostavljaju na adrese. Dakle, to je jedna organizacija gdje ima puno osobni sponzora, dakle ne kao firme nego fizičke osobe povezane na Facebook stranicu i čim se ukaže neka potreba organizira se ta donacija. Tako smo i mi došli do njih i na taj način smo im pomogli za ovu školsku godinu. झिलमिलाने लगा मेरा कुर्बो जवार आधी रात. Во текот на 3 дена на одржувањето на собирот Джалса Салана, неговата светост Хазрети Мирза Масрур Ахмад имаше неколку обраќања кон присутните верници и гости. Главен акцент годинава беше ставен на воспитувањето на децата и младите, посебно за зачувување на традиционалните семејни вредности, за опасностите што во врска со тоа ги носи современото општество, со модерните уреди, како што се мобилните телефони, интернетот и социјалните мрежи. Освен тоа, петиот халифа се осврна и на обврските што секој Ахмади верник ги има во организирањето на собирот и воопшто во однесувањето со гостите и другите присутни. बस हर ड्यूटी देने वाला हर शोबे में जहाँ वो ड्यूटी दे रहा है आला अखलाक का मुजाहरा करे और इसे इन दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज समझकर आला अखलाक का मुजाहरा करे.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھا اور اچھی اور نرم بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، اچھی طرح بات کرو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو جھگڑوں کو ختم کرنے اور اعلیٰ اخلاق دکھانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اصول صرف خاص موقعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو رنجشیں اور زیادتیاں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس میزبانوں اور مہمانوں کو یہاں بھی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان دنوں میں تو ضرور اس پر عمل کریں کہ اس ماحول کو خاص طور پر سب نے مل کر خوشگوار بنانا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ پورا ہو، اور وہ ہے اپنی اخلاقی اور روحانی حالت کو بہتر کرنا۔ اور یہی اخلاق یہاں آنے والے غیر لوگوں کو بھی اسلام کے اعلیٰ خلق بنانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ خاموش تبلیغ ہے، مہمان بھی اور کارکنان بھی یہ خاموش تبلیغ کر رہے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہ اچھے اخلاق کا مالک نماز روزے کے پابند کا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو پھر اس کی عبادت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور یہی شکر گزاری عبادت کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ گویا ایک نیک اعلیٰ معیار کی نیکیاں کرنے کی توفیق، ایک نیکی اعلیٰ معیار کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتی چلی جاتی ہے، پھر ایک نیکی پھر کئی نیکی کو بچے دیتی چلی جاتی ہے۔ پس کارکنان خاص طور پر اس بات کو لازمی بنائیں کہ جیسا بھی کسی دوسرے کا سلوک ہو ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ اس ظاہری حالت میں ان کا اثر پھر دل پر بھی ہوتا ہے، اور دل میں بھی کوئی سختی پیدا نہیں ہوگی، اور جب دل میں بلا وجہ کی سختی پیدا نہیں ہوگی تو غلط فیصلے بھی نہیں ہوں گے جو بعض وقت جوش اور غصے میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کے اعلیٰ ترین معیار کو بیان کرتے ہوئے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنستا مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ نرمی کرو، کیونکہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ اب اس بات کو اگر کارکنان اور شامل ہونے والے سب سمجھ لیں تو اس ماحول کی برکات کی وجہ سے خیر و برکت سے جھولیاں بھرنے والے بن جائیں گے۔ کارکنان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مہمان کی دلی طور پر خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں شخص کو زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور مجھے کم، تو اس خیال کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یعنی کارکنان کی طرف سے اس خیال کو دور کریں کسی کے ذہن میں اگر آتا ہے تو، لیکن ساتھ ہی میں شاملین جلسہ سے بھی کہوں گا کہ جلسے کے اتنے وسیع انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ میں نے کہا، رضاکاروں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے ملازم نہیں ہیں،
بعض بہت اچھے عہدوں پر فائز ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمانوں کی خدمت کے لیے ایک جذبے سے سرشار ہو کر خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح نوجوان ہیں جو سیکنڈری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, اسی طرح بچے بھی ہیں. ایک جذبے سے خدمت کرتے ہیں سب. اس لیے اگر کہیں چھوٹی موٹی کمیاں اور کمزوریاں دیکھیں بھی تو صرف نظر کریں اور ایک مقصد سامنے رکھیں کہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو کسی قسم کے شکوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جلسے کے انتظامی کاموں کے کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے, مختلف شعبہ جات ہیں, اس کے کاموں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر کسی مہمان کو کسی ایک شعبے میں کمی نظر آتی ہے یا جس طرح اس کی مہمان نوازی کا اس کا خیال ہے کہ اس کی ہونی چاہیے, یا اس کا خیال ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی اس طرح ہو اور نہیں ہو رہی, تو صرف شعبے کے انچارج کو لکھ دیں بجائے کارکنوں سے الجھنے کے. اس سال اگر کمی کو نہ بھی دور کیا جا سکا تو اگلے سال کے لیے خیال رکھا جائے گا. اور ہمارے جماعتی نظام کی یہی خوبی ہے اور ہونی چاہیے کہ جن کمزوریوں کی نشاندہی ہو انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوشش کی جائے. مہمان نوازی کا ایک اہم شعبہ کھانا پکانے کا ہے. لنگر کے جلسے کے دنوں میں مخصوص کھانے ہیں اور وہی پکائے جاتے ہیں. فی الحال دنیا میں ہر جگہ جہاں جلسے ہوتے ہیں, یا کم از کم ان جگہوں پہ جہاں پاکستانی اور ہندوستانی احباب کی اکثریت ہے, سوائے کچھ کھانے ایسے ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. غیر ملکی سے مراد میری غیر پاکستانی یا غیر ہندوستانی ہے. اس وقت اکثر شامل ہونے والے, جیسا کہ میں نے کہا, کہ پاکستانی یا ہندوستانی اوریجن کے لوگ ہیں. اس لیے یہ مخصوص کھانا آلو گوشت اور دال لنگر میں پکتا ہے اور روٹی. لیکن پکانے والے اس بات کا بھی خیال رکھیں, ٹھیک ہے کھانا تو ہم نے اپنی مرضی کا کھلانا ہے ان کو, لیکن پکانے والے اس بات کا خیال رکھیں بہرحال کہ کھانا اچھی طرح پکاؤ, خاص طور پر گوشت اچھی طرح پکاؤ. مجھے پتہ چلا کہ کل گوشت اچھی طرح گلا نہیں ہوا تھا, تھوڑے مہمان تھے کل, اس لیے زیادہ شکایت نہیں کوئی آئی ہوگی. لیکن اگر آج بھی وہی حال ہے تو پھر انتظامیہ کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اگر گوشت کی کوالٹی اچھی نہیں تھی تو انتظامیہ کو فوری طور پر اس بات کی کارروائی کرنی چاہیے کہ اچھی کوالٹی کا گوشت ملے. مجھے امید ہے کہ مہمان تو اس بات پر انشاءاللہ شکایت نہیں کریں گے, لیکن اگر کریں شکایت تو پھر وہ ان کی جائز شکایت ہوگی. ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ Ахмади, муслиманската заедница во Пакистан, од каде што и потекнува, се соочува со забрана за религиско дејствување, поради што незиното седиште е преместено во Лондон. За дел од причините за проблемите со кои се среќаваат верниците, објаснување дадоа неколку експерти за верски прашања. वहाँ पर जमात अहमदिया के जो हालात हैं वो सन 74 से और फिर बाद में 85 से
بہت ہی سخت ہو گئے اور مختلف پابندیاں لگی ہیں. پہلے اتنی پابندیاں نہیں تھیں، لیکن بعد میں حکومتی سطح پر یہ مخالفت شروع ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ آرڈیننس ہمارے خلاف پاس کیا کہ آپ نہ تو پریچ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے مذہب کا صحیح طور پر اظہار کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہم جو مسلم کہلاتے ہیں، ہم اسلام سے ہمارا تعلق ہے، وہ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ہیں. اس طرح سے مختلف جگہ پر پابندیاں لگائی. مسجد کو ہم عبادت گاہ کہیں، مسجد کو ماسک نہیں کہہ سکتے ہم. اسی طرح اور بھی ہے کہ ہم اپنے فیتھ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو یہ مختلف پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں ہم وہاں گزارا کر رہے ہیں. اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں اکا دکا ہمارے احمدی ہیں وہاں وہ تکلیف بھی دیتے ہیں، ان کا یعنی وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مسجد کی طرف نہیں جانے دیتے. نئی حکومت بظاہر تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہم سب کے لیے نیوٹرل ہے، بلکہ اس پر عمران خان پر باقاعدہ یہ سوال بھی ہوا کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. تو اس نے اس وقت تو یہی جواب دیا تھا کہ وہ عام ہمارے شہری ہیں اور ان کو تمام شہریت کے، پاکستانی شہریت کے حقوق حاصل ہیں. ابھی تک تو اسی طرح قائم ہے. ووٹ ہم نہیں ڈال سکتے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم احمدی ہیں اور بیسک غیر مسلم کا بناتے ہیں جو ہم اس کے لیے تیار نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کا ہمارا ووٹ بنے جو ہم ہیں، تاکہ ہم اس کے مطابق مطلب ووٹ وغیرہ ڈالیں. حضرت خلیفۃ المسیح کا یہاں آنا بھی 84 میں اسی وجہ سے تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے وہاں پر. جماعت احمدیہ کے بارے میں وہ جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہماری تبلیغ ہے، اس کے مطابق وہ تبلیغ کر نہیں سکتے تھے. آئیڈل ایک نکمے کی حیثیت سے وہاں بیٹھنا حضور کو پسند نہیں آیا، تو حضور یہاں تشریف لے آئے تاکہ میں اپنی کمیونٹی کے بارے میں، اپنی جماعت کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے بارے میں کچھ کر سکیں. یہ جو یہاں شفٹ ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مخالفت اس قدر ہے کہ ہم اپنا فیتھ جو ہے وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے. اس لیے تبلیغ گو اپنی ذات میں ہمارے لیے وہاں پہ بند ہے. ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم احمدی ہیں تم بھی احمدی ہو جاؤ، ہمارے یہ عقائد ہیں. اس پر کئی ہمارے لوگ گرفتار بھی ہو گئے. ہم اپنی ذات میں وہاں پہ مرکز میں بلا کے یا ہمارے مربیان اپنی جہاں تک ان کی واقفیت ہے. My name is Tahir. I'm a barrister trained in this country, and I'm also a member of parliament in Ghana, where Ghana is peaceful. It's a perfect and peaceful coexistence of all the religions, all the various sects of Islam, Christianity. There is religious freedom in Ghana. We can't complain about that. But the Pakistani thing, it's atrocious. It's you just can't describe it. It's what a breach of all the fundamental human principles in the world. I mean, you just can't think about it. جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے. За проблемите со кои се соочуваат ахмади муслиманските верници во Пакистан е запознат и Меѓународниот комитет за човекови права, кој подолг период бара начин да им помогне во остварувањето на верските слободи, не само во нивната родна земја, туку и во некои други држави во светот, каде тие исто така се соочуваат со забрани за извршување на своите верски служби. In fact, we do many steps in Morocco and North Africa about human rights, especially about for minorities. I will give you an example. In Morocco, for example, our law, our Moroccan constitution
allowed any kind of rights of minorities and religious and others. But if they do it, for example, personally at home without problems, but when they want to do it to celebrate it in a public field, then they find some problems. Why? Because the rights of minorities is in Morocco a social means, not a government means, because government in its constitution, it has no problem, but our society is not open as he can, for example, let anyone to do anything. They are closed, a few. Then it's a social means. From one side. From other side, we have a constitution here. It can allow to minorities to practice their religion. But we have the penal codes, for example, who mention that you can't touch in a religious of the country. For this in Morocco, in Algeria and Tunisia and others, also the problem, as I discussed since 2 days later with many friends, the problem in Arabic and Islamic especially countries is a strategic plan how to work. It's not the same like European countries, for example. Why? Because in Islamic countries we have a mosque, we have an imam, and then you will come to do a mosque too, and to do another imam. Then you will to catch him some powers. It's difficult. Then our role is to enlighten the persecution of these minorities in the world. At the moment we are working for the Ahmadiyya Muslims, the persecution in Pakistan and in some other countries. We are here at the UK annual meeting and to highlight the persecution against the Ahmadi Muslims in Pakistan, because Ahmadi Muslims are persecuted only in the name of religion. They call themselves Muslims, and it is the international convention that if you call yourself what is your religion is, so you can practice your religion as a citizen of that country. But unfortunately in Pakistan, Ahmadis are not allowed to practice their religion, what they say that is Islam. And they have been persecuted since 1974 when they were declared non-Muslim by the Pakistani parliament, which is not a symbol of democracy, what we can say, because in democratic countries one is allowed to practice their religion. But the Pakistani parliament has imposed on them that you cannot call yourself Muslims. After that, in 1984, there was a special ordinance 20 by the General Ziaul Haq. Under that ordinance, it was a blasphemy for them to call themselves Muslims and to pose as a Muslims. And here we have some of the pictures. You can see how the Ahmadis are persecuted in Pakistan. Their mosques have been burnt, houses have been burnt, social boycott is going on, and in 2010 about 85 Ahmadis were killed in 4 hours in 2 mosques. So we are just telling the word that to help these Ahmadis to live peacefully as a normal citizen of Pakistan. This is the role of the IHRC, and mainly as we see, the Ahmadis Muslims, they don't come out in the streets and protest for in the name of their religion. Their protest is only to come in the media, and with the pen they are writing what they are facing the persecution as. जो फूंका जाएगा कानों में दिल के
Еден од клучните моменти на тридневната џалса салана беше заветот на верност и пристапувањето на нови членови кон Ахмади муслиманската заедница, познат како бајат, што се одржа на последниот ден од собирот. За време на церемонијата, новопримените верници се обврзаа на почитување на верските обврски и меѓусебна почит и толеранција, а со службата раководеше петиот калифа Хазрети Мирза Масрур Ахмад. Учесниците формираа човечки синџир што доведе до калифата, пошто тие заедно ги повторуваа зборовите на ветувањето. करीब था कि मैं गिर जाऊं बारिशिया से. Во текот на собирот џалса салана, неговата светост имаше 5 обраќања, вклучувајќи го и годишниот извештај на Ахмади муслиманската заедница. При тоа тој објави дека повеќе од 647.000 луѓе се придружиле на Ахмади муслиманската заедница во текот на изминатата година во целиот свет. Исто така најави дека заедницата сега е основана во 212 земји, а за прв пат годинава џамаати биле основани во државите Источен Тимор и во Грузија. Во завршното обраќање на собирот, неговата светост Хазрети Мирза Масрур Ахмад уште еднаш ги потсети учесниците дека е потребно да се фокусираат на искрена молитва и ги повика да се стремат да извлечат долгорочна корист од тридневните духовни подмладувања што ги доживеале на џалса салана. Различни други предавања и говори беа одржани во текот на 3 дена, а беа представени и различни изложби, како и што беа Покровот од Торино, изложбата Патека за мир и изложбата Исламот на исток. करेगा एक वफा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. Вообичаено и годинава собирот џалса салана заврши со тивка молитва предводена од Хазрети Мирза Масрур Ахмад. हजारों बल के हैं लाखों इलाज रूहानी, हजारों बल के हैं लाखों इलाज मगर है रूह शिफा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह.